le kae mane a botse o nente nngwe a ntshwara ga botse ene ebile ka setsoge le shapo no le re Skomota o dula le mosadi ene Skomota o tlhalosa gore mosadi a mo swara ga botse wa reng mara ge ke lebeletše mosadi o ka re a fiwe tšhalete wa la ka mokgwa le gore re hlole mo ka moka le kono le bogang o tsogile o ile le boa kgomo o bile le boa kgomo no wa ya re a sa ile mosadi le boa kgomo ge nke nnete le bogang ya le boa kgomo ya kang ka re ga bereke o šomiša tšhalete ya Skomota ka mo le re Skomota o neye mosadi le ngwana ntho re o feleletša ka yona ba goba a ke tsebe maybe ke ile ka enagana gore le bogang o ne le nyatso ene ga a nyake gore Skomota a be le mosadi mo rena re ile ra lebelela gore ngwanola ko monnyane ke thaka Skomota ebile o diretse Skomota ngwana ba ra bona gore le bogang gabotse ntho a e lebeletse go nyaka go ja tšhelete ya Skomota gore Skomota a se ka ba le mosadi go ba le rapela gore ba le solela gabotse le nna e ke lebeletse ka tebelelo a mahlo taba tše Skomota a rego bohlale o mo dira tšona ga di dire ka maikemišetšo o e dira ka baka la gore o shorta se le sela ka baka la re a sa fiwe tšhelete o nokuša gore ge nka tswa ka go ikutswa ka ntle bamphazaka ka kgona go thiphediša le nna because o ka se dule le monna khone monna se go fe tšhelete ga e kgonege go nne dilo tše dingwe o le mosadi o swantse o ithekele ka noši ga tša go le ga ka tswa ya dishopong a go rekela se le sela mara go nne tše dingwe di nyaka go wena mosadi gore o te rekele ka noši ye ke phošo e neta gore re e solve di tloga e le gore Lebogang o kae baba a ka ba le ka ngwakwana ditabele le ka magwenya ka bitšeng Lebogang mpiletšeng Lebogang ka mo ngwakong gore o biditše ke nna mo Lebogang o ne nte nngwe e sa ntshwareng ga botse ene ke sure le wene ge e be e le wene e be e ka se go sware ga botse Skomota o ne mosadi e leng gore ebile o rile le ngwana šo mmelege re a mmona mara e ke lebeletše ngwane a batho a le mo fe tšhalete tšhalete ya gore a itireletše a itirelago ese mosadi wa ga Skomota ka ge e le gore o tlišitše ke Skomota ka magae a kere tšhalete ya Skomota e tsenela ga gago Lebogang kore tšhalete e nngwe le nngwe e seng ya pay gore kore nto nngwe le nngwe selake tšhalete kore a re nyake go tlhwa re bolela re ya pay yang e ya pay ntšhe ka gare tšhalete ya Skomota e nngwe le nngwe e tsenago e tsenela ga gago ba re Lebogang ga o tse re lebeletše wene ngwana wa batho re boditše gore wene a o mo rekele selo ande ka kgona go bona gore gabotse tabe e tswa melomong ya bona a e tswe godimo ga ngwane la batho ande le gona ge e le gore e tswa ga godimo ga yona ngwane la batho bona ba tsena kae godimo ga ditaba tšaka le tša ga Skomota ka mo a ra lelapa le gane balo ge re sa tlo tloga mo le rena re tloga tsulang le botlhale fase le boledišaneng gore a ga botlhale re tlo ria so ka ge e le gore wa tseba gore ngwana o ne dinyakwa tše ntšhi re tlo no fela ria so gore le ena a tsebe gore aowa ka kua bankaletše diatla gore nto ngwe le ngwe ke inyaka ba mpa a e sa le ela ya morago re lokiše diphošo ka moko ande ga a šala a complaina ka mokgwa gore a gore o complaina pele gagwe e bapa gore motho e ke motho ga ka ke dula le ena mara a ke fiwe selo se jwang tšhalete e ya ga Lebogang a swanetše amphe gore Skomota wa gana wa e o sa noria e se le basadi le kwana o ka basadi thuye a e mabapi le bohlale e mabapi le bona ka lebaka la gore ba dule ba šunya dinko godimo ga dilo tša ka gae ka kgona go bona gore taba tšhalete mo ke yona e le go bothata Lebogang go bona bothata ka nna nduliše fase o mpotše bohlale mo wa e lahla mo bohlale o dira so ma o dire so nna le wena re kgone go kwešišana Lebogang ka gobane wena go ntshwara ka pelong o sa bolele sekgopi sa gago a gona nto e tlolokana awa ke bone a ke bone gore ke dirang Lebogang ande ntho nngwe Lebogang ke gore wena gore o mphe tšhelete kore ya go ba babi wena o reke jwala Lebogang wena o reke jwala na a o reke jwala wena nna ke reka jwala mara wena ga bolele ya jwala e tlogole ka roleni wa bonwa ke o reka ka tšhalete le ena wa bona nto le bolela ntotse o ka bolelang ka tsona ke tša banna e sego tša jwala ka re ka moka leano ka moka leno jwala gape leno
nna brutal yana stout nto tšeo ke jwala ka moka ga tšo ene le jereka ka tšhalete ka moka ga lena a le bereke gapana o sekomotane ne ke sa tlela taba tšhelete sa mathong because even tšhelete a teng ga ke e kry-e tšhelete a teng ne ke sa tlela tšhelete kore ke no ra ke mo lebelela ka re wa bona this man ke nyako mo phutha kore a be kore a tsamaye mo setšhabeng ba kgone bona gore o ke ntate o na le mosadi o na le ngwana mare bona zanga ba e bona ntho eo sekomota o rata botlhale ene re se ka kgotsa o ka renke re dia gore sekomota ga no ba le motho ko moka rena re ba ka mokgwa o mongwe sekomota o rata botlhale sekomota ga a dule le botlhale fase le boledišane le wene o dule le yana fase le boledišane tše a diriago ka moka ga tsone di fele a tsebe gore sekomota o nkgethile ka gare ga basadi a ba ntliša ka gae ebile ra ba matlhatse a ba riela le lesea šhele re a le bona o le tšere wa le lela e se ka ba gore ba re tšhalete ya ga ngwana ka moka tlhokomelang mosadi o tlile ka mo lapeng le mojeng e se mosadi ya ga sekomota e be shebe-shebe ka gae ke felela gana moo ntho o jana ko khatha manala so ona ebile a thathafa nowa hanta le ne clipper a mola gauteng le ne le clipper le wone ke decidile go khatha ngwane shumanala ka lebaka la gore ke a bona o re o dula le mosadi mara mosadi a ntse a mo kotele manala motho o tswa le motho gauteng mara sa mathomo o robala le ena o tsoga le ena go ya le ka mokgwa a bolela ka gona mara manala ke a matelele šiale yena ka tsontse o khathe manala gore o apere sentless go ya ga botse thamoje a le kana mokgono ke ga majwana a le kae le bang rona le kae aowa ke gona he ke re Clarks ke kry-a Lebo a khata sekomota manala and west party manala ko maotong he ke kore ka tiputsisanyana ka re pila-pila ngwanyane o try-a go irang and ka itse gore taba be se go mo khatha manala be go na le dilo tse e leng gore o mmotsa tsona ntšwa mokhatha manala dilo tša go swana le tša gore he tlogela botlhale he dira eng botlhale dira eng be ke re ke tle go botsise gore na tabele ya maabane o reng ka yona na ya maabane e la re boledišaneng ka yona ka taba tša ditšhelete ka taba tša ditšhelete gore di rea bona then before ka bolela be ke nyaka go tsebiša gore ke 2 months pregnant no so ne ke go botsiša gore na ngwano le ena ga e tlotla mo lefaseng le ena go tlo swanela gore a tla dule le wena na goba ke mo e leng gore o tlo kgone mpha bona le ditšhelete nna ka ba hlokomela aowa e go le jwale ke tlo no go fa bona o tlo mpha bona then so nna ka tlhokomelela bona a ke itsene nna taba le so tabe ka mokgwa gora gore ya ntšhiwampa a wona yena ke support ke tsena ke re ke mongwe a ditaba sho bolela gore na go ria bana mara ke support ke no nagana gore santse le no bona plan re santse re no bona plan o raintšha sekomota gore ke a posantse o tšee maikarabelo ngwanela ba re kua gago ka kua bolela gore na go ria jwang nna ke tlo tlha ke fa ka sa dilo tse ke sa di tsebega a iterereša dilo tše a di bolelago a rereša le gona eno mpotsa mo ngwana gešo motho ela gore o imile o reng ka yona botse tabe gona tla mpotsa le gone gore o imile wa kwa o ra goreng wa re ko go botsa le gone gore ke imile a se ka go botsa re le kwa fileteng ka re o ka re go na le ka mokgwa mongwe ke ya bona di-changes le ka nako tse la re etswa re ya makuleng ro reka mao o se ka re tsena ganong re sa bolela Lebogang ngwane wa mma o tlo titsweletse wena o bona o ka re kua ga gwene o lebeletše maloko o ine o tloga mo a teng a dišitše a re ena nna re setse rena o ya kae mara a fihle kua ga o teng ke yana o tso tiapala a fetša o tlaga gago a sa go botša repatše ke tša yena mošimanyane la gago sekomota nto e bolelang ga e teng ka gobane wena o moloi wa ragadi wena o moloi wa ragadi tše sekomota di bolelang a se tše di tswa mo pelong ya ga ke dilo tše wena mmoditšeng tsona gore sekomota so nka se tle toropong o tlo tlhaelela ngwana o tlo tlhaelela ngwana nna ebile a ke ne le stress sa gore ba mpitša ragadi ya moloi kgotse ke a tseba gore nna a se nna ragadi ya moloi ene a ba kgone go kwešiša gore nna ragadi ya moloi ke ntomang ragadi ya moloi ke motho e leng gore o itira o ka re o rata something mara a sa se rate e re ke fe mohlala ka nna cause ba re ke nna ragadi ya moloi
e be le nna ragadi ya moloi be nka se direle ngwanela dilo tsela ke mo diretse go tsona ke mo tlhokomela ke mo rekela ntho e le gore wa e hloka motho wa monyaka yana ngwanenela o sho ya gore kwa wa monyaka ana ke tso wa ka o le la bonde e le tšhego tshwale ela o reng ka yena ele ga o tseba o sho ya gore kwa ga gwane aa wa mokwa ke na ke tso lo wa ka lo ngwane sesi o thieditše a kere ka ditsebe tse pedi tsebe ke a dikwa and o re ena a showa kere ngwana o tlo gola mpa e tlo dirang e tlo gola ngwana o tlo belegwa le tlo mmona pila gore o kwa rena go swana le go mo phigile mathomo o tlo mmona belegile a wane taba o tlo no tla ka ga e fikiwa ga se ena re ka se mo gane wa khushi mara re shoga mba le gore na ke yena na e re mmone gore ke yena o tlo no tla ka ga re tlo no mo amogela a wa ena a neta ba mara wena yena sa mma o tlo no fetša wa mo o ya go ntshe a go neta wena a re ne le bothata le as long as le wa ga sekomota a re ka se be le bothata mara e fikiwa ga ela re tlo no mmona yena a le gore ke ya ka mo o tlo no tla ka ga ya ra mo amogela ka tla tšepedi wa khušiša o motho o nyaka second bone o nyaka ngwane ya bobedi jwale o ka gare ke eng ka gare ore a o tsebe gore gore wa bobedi tlotle tela ka gare bo sa tsebe gore le leng lesia le ka tlhelela ore a o tsebe nto ba re go ke spam out na mbuditse gore o hlaba ke a mbuditse gore o hlaba ke kana re ka ona bothata o re nya go ntša mpaka ka re okay a ona problem ka nna mpena ke tseba se yaka wela no doctor mama magusha rona na ke re gala go awa a senke ke ya go hlabela o go buditse ke re tsama a senke ke ya go hlabela ke re be ke sa nyake go hlabela le bogane wa se nyaka go hlabela a ke nyake why ga e ntshware ga botse gore a re o go motsise gore a re ngwana wa monyaka gore a re a ke ntšhe mpa ngwana ke tlo mo hodiša ka mo dimpeng a ba belegwe o se wa ka kwa gago a se wa gago kwa mang wena go se wa ka nka se nna ka tseba wa ka leka ko ngwakong yo a se wa ka o mongwe a ke re šoka mogare ga dimpa a ke tsebe rona go hlaga ka eng gomme a ke re ngwana o tlo no belega o tlo no no mmona ke tsebe selo ebile ke lorile gore ke mošimenyana fosho o tlo no tla tlhelela le wena a swana le wena gona so ke tseba wa ka lela ebile o tlo tšea le color wa this time mara matsatsing ka ro change o maka change ke sa no ba bohlalo yena ola ke bona yena ka rona le guys sister ke tlhoke go ba re o phela le bohlale ba gante wena le bohlale go ria gang ka lena ka re o ka reng ke sekomota o tletse wena mosadi e mo a botse le kwana kang bobedi jwa lena nno le nong ka nagela a wa mo nna re go njwa le ne re bolela ka mahia le re mahia re ba ka ba nna kwela ka go tsamaya mahia ne ya bethile ke moya so ke a mmotso rawa a shia mara la bala lebelelana ka matlong bohlale mara wa tsa gore mo itumile gore o e ba o robala le wena ka gore ba phela ba mmonane le wena ina la ka ke nna Samuel ba sefala sekomota ke moratho wa ka ke ngwana mamogolo a go me wa e gona man ba pele ge o ka no ra e gona se se šala go bobedi jwa lena re tsamaile le mara batho ba ka mogo ba šitšego ba e gona ba re lena le a jule ene ke a itshepa le ge ke le ka mona toilet ke a le bona modumedišano a lona gore ga se ona mba fela ke dula le yena fela just for a se ka theko a le lonely a le ka tlile ka lapeng because of a gona le motho e le rene wa motlhokomela o ba busy le yena o bolela le yena ke nna motho e le rene ke kgona go communicate le yena full time ga botse botlhale o tlile go letlhantšha bana ba gešo ka mogae goba go riagang ka wena wa ka tla go letlhanya bana ba motho ebile wa semaela go bontšha gore tabe ya go kgatlha wene ande nna gape a ke sege ke a go buša nna o tlile go letlhantšha bana ba gešo na ba ba o riang le e botlhale a gone e re dirang e le gorene e tswile tseleng tše dintšhi tsona le ke a kwala ke tsamaya mo tseleng batho ba nagana gorene ka ba ile gore ke dianta go swana le wena a se ntho e le gore ke ile ka tloa ke nagana mo mogopolong wa ka a se ntho e leng ka dira sekomota ntho e because of brothers e ke tsamaya le ena be ke sa nagane le gorene ka moswane dipolelo tša batho di tlo ba ka mokgwa gorene gobaneng ke dula ke tsamaya le ena mara o lemogile gore bohlale o fa one attention go feta sekomota o e lemogile tape gore o phela a sepela le wena a ka tloa ke e tlhokometseng a o e tlhokomele o tsamana e metlhe o yana e bua le le ria metlholo e ka moka wene di ditho nna ke sepele bošego montshe le lena beng ka gatlhang le lena mara batho teo e ba bolelang ka gona ya ba makatša relationship ya lena gore na gabotse le kwana kang re botse nnete le kwana kang gabotse
ga botse lena ke lena le nyatšišago motse wa magolo ka batho mose ka mo ga botse ngwetši ka setogo ebile gona e le gore one ba wa e swanetse o tlholeng mosadi ya ga sekomota ke bone ge ba dutse ba lebeletšane ka mahlong ebile ba swere ditlelase a bolela ande molelo la bona go ne gore o ka re o bolela le motho ese wa gago wa mo lebelela ka mahlong ke mo ka go bona gore mo go na le nto e direga e le kwanelago ke efe no le nompotša nnete a go ne le tabe e le gorene e botlhokwa ga kaelo mo sestere mo e le gorene batho ba tlo feletša ba naganne ka mokgwa nakong gantšhe ke e le gorene ke poregile ga ke tswa botlhala ba rena o tswala ka e kgole ke ra ke nyaka go betha ke moya fela le nna motlho mongwe nka tswa le wena nka kgona go bona poleke ya mafefe ke kgone go tseba rena mafefe ke poleke ya mohuta mang aowa le ne bothata lena mara re tlo bo bona bothata ba lena nna e ke e kole go ye nngwe ke gore e botlhale wene o tswa mmontšha mo ba rekišago dizolo ntse le kwana ka dizolo ande wene o nretse wa rone ya o sa kgoga gore a rompotša maaka e botlhale ke kole gore ba re le kwana ka go goga dizolo wene le dithuo ee botlhale yana ke mo kry-ile a ile motho a nang jwala a tsubang so ga rone o nyaka selo se itseng ka se kgone gorene ke moganetša ka sone go soga ke tseba lebaka le le bja gorene a feletša rone ke nyaka zolo ba ke nyaka jwala ke eng because of ga šala a di nyaka gore a re leo tse gore a re ke dilo tša le gorene o di dira go tloga morago matšwang gone dilo tša le o tšhimise o iponagatša re ke dilo tša bileng a phela ka tšona ga botse e belele ba bannyane e ke tlo le thumantšha ka tlhogotše mara nto ya lena re swantse re e solveng e feleng ga go kgone gore ene botlhale o no tswa gore ga geno o tlo o no bula le baba le dithuso e kgona ba e le tswa letswa le lethubošego ga go neng ka tsele le goto ka tsele le goto tša dula di le so ee le a sepela bošego la majwaleng ke e kwela gore bošego ebile o ne molomo o ne molomo e ke bolela se ka bolela ke re ke bolela se ka bolela ke nna ragadi ya bana ba gago nna mara nka se didimale o sa gomme ye o a tseba e o tsama botlhale gore a ba ratane mara ye wa gešo ke mo lebeletše wa gešo o ne ditaba mme wa gešo o tseba ditaba re gona ee botlhale gape ke teitela go ya ga geno go ya go tseba ka ga e fitlhile le boletše bana batswadi ba gago a bona ke boletse le bona probleme a ba dumele nneng lebaka la gore ba se ka dumela ke lefe lebaka kore ba bone dintwa tse di diregang ba di bone ba di bone ba a ke re nna ke ba ba founetse ka ba botsa gore situation ka mo eme so le so le so then so ba re bona dilo tša dintwa tša go rasa ba kwane le tsona mara ke re ntwa tse tša go rasa rena bona ba swana ba tsene mo gore a gore nna e re re no ya re tletla re boledišana le bona goba be mmane a ke tsebe aowa yona e no ba gone gore botlhale rena re aya go fitlha ra boledišana rena bo bala ka batho ba bagolo and then se re be re se gopotse se direle because ra tlono ba re phela re tlo batho ba bagolo ba tseba gore ge ba ekwa ditaba ka phone a ba name bano ba gabotsana ba namile ba ka mokgwa mongwe mare re ka ba batamela bogausi ra boledišana molomo ka molomo ba tlo fetša ba phurologa le nna ke kweša gore a ke re nte nngwe le nngwe e ne e nako bontshe yana tsheletše ba dikola gone e kgonagala re di no fokotšega nte nngwe le nngwe e amogela because no gane bjala nte re elelago ke gore ngwana šo mo kukile le ngwana kwa ga borena a re nyake go moloba ke kweša gore ge re fitlhile kwa geno re tlo boledišana ka nte nngwe le nngwe today Babu Skomota ba re ba nyako ya kwesu like I'm very happy and like ya tlhokagala gore ba ye because of o santse ba ilo patela molato wa ngwana bona o a o dirileng jwale ke a le kwa mane ke a le kushisha a ke re Skomota bja rile re yena o nyaka go nyala ngwana a nyaka go nyala nna ene gore o tlo nyala ngwana yeo yona e ka se kgonege ka gobana ke re nna ke sa phela gape ngwana o nyadiwa ge mma ga hlokofetse that's why rena re dialo rena re nyaka a lenyale ka moka o ka se tlhaletšeng o tlhaletša ngwana gore a re o rata mmago ngwana le gona nna a ke letseneng ganong ka mokgwa o bolelang ka gona botlhale a se dipolelo tša Skomota wa go rata le ngwana gago o boletše maloba re wa go rata go ka ke mekgwa mare ge a change o mmona gore ga se yena gone wa šomišiwa mare ke go nagana gore ge le ka ba two mo leo ba go ntshe leo kwana because le ge le kwano nna be re se gona go swane go botsena ka molapeng le nna be re se gona be re le metseng ya le rena no ane ba le re bolela ba tšea o ka re ya go emelela nna re ya go rata re nyaka ngwana ga gore na e ba le mosadi kara a sa fiwa dijo ebile gore a sa nyaka Skomota nyaka go kwa go nagana monna go riega e re ke robadiše ngwana ke a bo okay
a go boledišana gona le dutse ka mogae A re boledišane. a re mara boledišane le dutse ka polekete a ke re moga tša go lala ntsenelela mašego ka dikamoreng Tše ke di yena tsebadi. sebara se se ntsenelela mašego ka dikamoreng Tše ke di tsebadi. omone yena o sebara se ka tere ya ka masamane o tsena ka kamoreng wa Tše ke di nšiki tsebadi. a ke mo Wena nko bolele nnete. Nko bolele nnete. šupela lebogang gore lebogang a fetse a nkisitse seatla a ke re o thomme ka go ngiraso a utlwa ke bolela ka taba ya monna gae gore monna gae ne a nyakang ko kamoreng yaka bošiu ke ntho e leng gore ile ya mo kwatisa kore nna ke utlwisitse gore o kwatisa ke eng because ke ntho e leng gore e diragetse le yena o mmone motho wa gae o mmone mara ntho e irang gore a kwate nna ke itse gore keng ka re go a tshwana le monna teng a gona selo ko borokhong ke di-2 centimeter ke eng ntho e mo kwatisang gona mo lebogang Motho a bolele nnete. lebogang Bolela nnete sexy. monna re nyaka go tseba taba a re nyake gore lo tshwarane ka matsogo molemo A bolele nnete ke motho. bolela nnete ya 2 centimeter ka kamoreng yaka ngwana batho le Motho o tloga mo a ne di blue. Ai. nna di-blue eye nna Re tlogelang ke le bontšheng. a ko go tlogele lebogang a ko go tlogele a ko go nna tlogele re ne matla go morata a thuša tjana Go le ka le motho a le moišanyosite. Le re le sa bolelele. Re tsoga ebile ke napa ke tena le ko gore ke gare be e be e dula e nkutswetša ke napa ke no riela le swele gore ke no mo tiela gore o ntšeela nte ngwe le eng ka mo gae di-chargera wa di uta a di utswa ke gopola ke be ke beile le tšhalete 100 ranta ke re ke ya society o e tšere ene ke shoya gore e tšere ke ena kase ka ga e be go šetse ena fela ene le ka morare ke saite le ba sa bolelang gane mmane Aowa, ba man. ba bolela a ke re go tlagana moga gore bala Aowa, man. Ba sa bolela. Lefeditše. ya magana mo ke ra le feditšena ka gore mara a re kwaneng nto e le dia go mara la e bona gore le dia mara nto e riagalago ee a ke re le sa mo fa maatla gore a bule ka mo o fa ke e sa mamatla tlo gore bula a e dire. riagala a e se ba di e riagala ee botlhale 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 o nyaka ntwa kere o nyaka ntwa kere botlhale botlhale He-e.